Yes kabisa, reka ntonye gusoza kandi ngwere zikaza hano kuri Sportroom TV Rwanda. Nizere ko rwose ukomeje kuba ugubwa neza muri rusange. Ndaje ngo tuganire kuri Nyamukandagira mu kibuga kikesi Mitutu. Iyo ni ikipe ngabo z'igihugu APR Football Club. Kuri wa gatatu yasukuye imyitozo nyuma y'iminsi ijya kuri 2 eri mu kiruko nyuma yo gutsinda mukuru ibitego 4-2. Ni imyitozo yagaragayemo abakinnyi b'abanyamahanga benshi cyane, dore ko abandi benshi b'abanyarwanda bo bari kubaberezwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi igiye kwerekeza muri Sudani y'Epfo mu ijondora rya nyuma gushaka itike y'igikombe cya Afurika cyakina imbere mu gihugu cani. Turaza kuganira ku bakinnyi bose bagara mu myitozo n'ibigenda bivugwa muri iyi ekipe n'abakinnyi bayo benda ngo kuba basezererwa. Turaza kubyinjiramo cyane. Iyi nkuru nziza cyane ya hatari kandi irimo nuko bita Dauda Seydou Youssif yaje kuba asubukura imyitozo nyuma y'igihe kirekire rwose afite ikibazo cy'uburwayi bwaje gutuma yerekeza n'iwabo muri Ghana. Gusa kuri ubu ameze neza. Yatangaje iki nyuma y'imyitozo yakoze ya mbere muri APR Football Club nyuma y'igaruka rye, nabyo turaza kubigarukaho muri rusange. Byose rero nibyo nakubwiye none tubihuriremo rwose mu kiganiro cya none rwose kiganira kuri APR Football Club imeze neza muri iyi minsi nubwo abakunzi wayo bataranyurwa cyane 100%. Niba rero aribwo ukigera hano kuri YouTube channel yacu Sportroom TV Rwanda, banza kandi kuri iryo jambo subscribe kugira ngo amakuru uzadushyira rwose ntajya gucika ujya abona mu ba mbere rwose, ubundi utanga ibitekerezo kuri aya makuru. Niba ukunzi wa APR Football Club duhereze igitekerezo cyawe ushyiramo udutima tw'umukara n'umweru, kandi utubwire no kuri aba bakinnyi bavuga ko bagomba gusezerwa, utubwire niba koko wemeranya n'iyo myanzuro, niba koko bakwiye gusezerwa cyangwa se bakeneye igihe cyo kubanza gukina no kwiyerekana icyo bashoboye. Aho uri hose rero uhawe ikaze, uri mu Rwanda mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, tuguhaye ikaze. Nawe uri hanze y'u Rwanda muri diaspora uhawe ikaze, uri Zambia, Mozambique, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Cote d'Ivoire n'ahandi hatandukanye. Kuba wumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda rwose ururimi ruduhuza. Wowe uri ahandi hose niba wumva n'icyongereza gusa ariko uri kumwe no gusemurira, nawe nizere ko uri buryoherwe muri rusange. Subscribe, like, share, ubundi ujyasi muri komanteri uduhereze ibitekerezo. Ikaze rero dutangire muri APR Football Club nyuma y'iminsi igera kuri 3 badakora imyitozo bari mu kiruhuko nyuma yuko bari banyagiye Mukura Victor Sport El Wazir ibitego 4-2. Ibitego byaje baturutse nyuma dore ko Mukura yari yabanje 2-0. Abasore ba APR Football Club bagaragaza imbaraga zidasanzwe, baza kuba bishyura ibyo bitego undi barenzaho n'ibindi 2. Match irangira ari 4-2. Nyuma y'uwo mukino ku munsi wo ku cyumweru, abayobozi, abahagarariye abafana ndetse n'abatoza b'iyi ekipe baje kuba basangira rwose ari Nyarutarama kuri hotel. Baraganira rwose babifurizanya Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Umutoza rero yaje kubatangaza ko ibintu biri kugenda bijya mu buryo gake gake, ati yatangiye nabi ariko ikipe itangiye kugenda imenyera kandi imenyerana. Bagowe no kuba bafite umubare mwinshi w'abakinnyi bashyashya kandi bakaba ngo baratangiye bari mu marushanwa, ntabwo bigeze bagira igihe cyo kwitoza bisanzwe rwose ngo batangiye kumenyana, ahubwo bitorezaga mu marushanwa, bityo kari ibintu byagiye bibagora. Niyo mugabo Claude kapiteni yaje kubatangaza ko kandi impamvu byagiye kugorana rwose mu ntangiriro za shampiyona ari uko iyi ekipe yari ifite imikino myinshi ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ifite imikino myinshi, aho kugira ngo bose bafatire ritime rimwe wasangaga bamwe bagiye muri ekipe nationale abandi basigaye. Nibyo batangaje ku munsi wo ku cyumweru, ubundi ku munsi wo kwa mbere bagira ikiruhuko, ku munsi wo kwa kabiri abahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi baza kuba
joininga abandi mu myitozo y'Amavubi rwose. Abo barimo kapiteni y'umugabo Claude, akaza Byiringiro Jean Gilbert, akazamo Mugisha Gilbert Barafinda, akaza Ruboneka Bosco, akaza uwo bita Nigena Clement, hakaza uwo bita Nshimiyimana Nusu, hakaza Mugiraneza Forodouari, hakaza kandi Tuyisenga Arsene Tuguma, tutibagiwe n'uwo bita rwose Dushimimana Olivier Muzungu. Abo ni bamwe mu bagiye rwose mu ikipe nationali Amavubi. Gusa ku ikubitiro uwo bita Mugiraneza Forodouari ndetse na Nshimiyimana Yunusu baje kuba basezerwa mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi, bahita bagaruka muri ekipe yabo APR Football Club. Kuri wa gatatu rero iyi ekipe y'ingabo z'igihugu yaje kuba itangira imyitozo rwose, isubukura imyitozo yitegura imikino ya fazare rwose izagaruka mu kwezi kwa mbere. APR Football Club rero kuri uyu wa gatatu kuri stade Ikirenga, stade hariya Ishyorongi mu karere ka Rulindo, niho basore baje kubakorera imyitozo. Ni imyitozo yiganjemo cyane abakinnyi b'abanyamahanga, dore ko abenshi mu banyarwanda rwose bari muri equipe nationale Amavubi igomba kwerekeza Ijuba muri Sudani y'Epfo. Ni imyitozo yagaragayemo abakinnyi bari kugenda bavugwa muri iyi minsi, bivugwa ko bashobora kuba basezererwa bakava muri iyi ekipe. Ni imyitozo hagaragayemo Godwin Odibo w'umunya-Nigeria, kandi hagaragayemo Johnson Chidiebere Nobodo, nawe ni umunya-Nigeria, nawe byavuga ko agomba gusohoka agasezererwa muri APR Football Club. Akazamo kandi uwo bita rwose Richmond Lamptey, akazamo uwo bita Mamadusi, nawe rwose bivugwa ko agomba gutandukana n'iyi ekipe y'ingabo z'igihugu. Gusa n'imyitozo tutigeze tubonamo uwo bita Apam Bemol Asongwe, we bivuga ko yamaze kubahabwa iretere imusora muri APR Football Club. Gusa andi makuru meza nuko iyi ekipe yaje kuba irekipe cyangwa se igarura mu midfield mu kintu kina mu kibuga hagati w'umunyegana Dauda Seydou Yusufu, yaje kuhagaruka nyuma y'igihe kinini rwose kitari gito afite uburwayi yari yaragize n'ibanga. Uburwayi bwawe bwakomeye rwose bituma asubira asubira rwose wabo muri Ghana, aho yari yigiye kwivuza. Gusa akaba yagarutse nyuma y'imyitozo, yavuze ati nishimiye kuba ndi hano, nagarutse rwose meze neza, ati nizeye ko tugomba kubikora nk'abakinnyi b'ikipe ikomeye hano mu Rwanda. Uwo ni Dauda Seydou Yusufu wari unyotewe n'imyitozo no kugaruka mu kibuga rwose, aho yaje kugaragaza ibyishimo bidasanzwe. Abakunzi ba APR Football Club kana nabo rwose muhaye ikaze muri komanta, avuga ati welcome umukinnyi wacu mwiza rwose, umukinnyi ukunzwe n'abafana rwose ba APR, dore ko mu mikino mike yagerageje gukina yagerageje kuyitwaramo neza cyane. Aho ndi mukinnyi wagaragaye muri iyi myitozo no bita Rutahizamu Mamadusi, umaze iminsi urya agatebe rwose, dore ko umutoza Darikonovic rwose batari kumvikana rwose cyane. Aravugwa rero kuba mu bashobora gutandukana nawe n'ikipe ya APR Football Club mbere ya phase retour. Gusa nawe yagaragaye mu myitozo yo kuri uyu wa gatatu. Hari amakuru avuga ko rero APR Football Club yakiriye ubusabe buturuka ku makipe abiri yo muri Afurika rwose yifuza kugura uyu mukinnyi. Rero uwo arashakwa cyane ngo n'ikipe yo muri Sudani n'ubundi itozwa n'umutoza Flora Ibenge Ikwanga. Iyo ni Al Hilal Omdurman, ni ikipe yo muri Sudani rwose iri gukina muri shampiyona ya Mauritania rwose, aho uyu musore n'ubundi akomoka. Akaba rero iyi kipe imushaka cyane rwose, mu gihe cyose APR yamurekwa cyangwa se itamubagurisha. Mu gihe APR yakwifuza kumugurisha bamugura, kandi no mu gihe yakwifuza kumurekurira ubuntu ngo yahita yerekeza imwe muri ayo makipe abiri amushaka. Abandi rero bashobora
bakomezanya n'ikipe y'ingabo z'igihugu barimo Victor Mbawoma, akazamo Apambemol Asongwe, akazamo Richmond Lamptey w'umunyegana, akaza Chidiebere na Godwin Odibo b'abanya-Nigeria. Gusa andi makuru ahari nuko uyu bita Apambemol Asongwe ngo byaba rwose ngo nta gihindutse ibiganiro bikakomeza, ngo yaza kuba yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport ngo akajya ahembwa 1500 ku kwezi, agasinya amasezerano y'amezi agera kuri 6. aba rero namwe mugere muri commentaire se wo wita Apambemol mwamwakira na yombi rwose muri Rayon Sport cyangwa umukinnyi ukanywe na peri nta kiba kirimo. Tuganire muri commentaire, tuganire rwose. Ubundi muri AP Football Club cyitwa transfer nazo ngo ziravuza ubuhuha, ngo hari abakinnyi babiri agomba kuba abaza rwose muri iyi ekipe, abiganjemo rwose abataka cyase ba rutayezamu, dore ko hari umuwinga rwose ngo ukina muri Polonye nawe ngo ugomba kuza rwose nubwo ataratangazwa. Rero dukoreze ku iyi nkuru umunyamakuru Nkusi Denis aka Mutangazaji ukorera Isibo FM yatangaje ko ikipe y'ingabo z'igihugu AP Football Club bivugwa ko yari mu biganiro no bita rutayezamu Alassane Zeba ukomoka muri Burkina Faso w'imyaka 22 ukina ikipe ya Stella d'Abidjan yo muri Cote d'Ivoire, rwose ngo ari mu biganiro bikomeye n'ubuyobozi bw'ikipe ya AP Football Club. AP Football Club rero yashaka kongera ingufu mu busatirizi bwayo kuko Mamadou Sy na Victor Mbawoma ntabwo babikora nk'uko abakunzi ba Nyamukandagira ababyifuza, dore ko muri iyi minsi Tuyisenge Arsene Tuguma niwe wari umaze iminsi rwose akina nka rutayezamu nomero 9 kubw'umutoza Darko Novic, rwose amaze kuba amuhereza icyizere cyo kuba kwigaragaza agakina kuri atake. Muri rusange nibyo muri APR Football Club. Bindi nuko kandi muri APR rwose bagomba kugira kuba bitegura iyi mikino izaba ikurikirana. Imikino AP Football Club izakina rwose izagaruka mu kwa mbere kugira ngo basoze phase ale. Umukino bazakurikiza rwose ni ikirarane cya Musanze Football Club, hazaba itariki 4 z'ukwezi kwa mbere. Bagomba gukinira kuri stade Ubworoherane. AP Football Club no mukino ugomba gukurikizaho ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere 2025, mu gihe ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere kandi AP Football Club izaba yerekeje mu karere ka Rubavu gusura ikipe ya Marine Football Club. ni umukino wo munsi wa 14 wa shampiyona. Umukino wo munsi wa 15 wa shampiyona usoza fazare AP Football Club izaba yerekeje mu karere ka Huye, iri gukina n'ikipe yo mu karere ka Nyamagabe, rwose ikipe yo mu Bufundu, iyo ni Amagaju Football Club. Izaba yakira AP Football Club ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere 2025. Amagaju azaba yakira APR Football Club. Birutse ko ikipe y'ingabo z'igihugu AP Football Club kugeza magingo aya bahagaze ku mwanya wa kabiri n'amanota agera kuri 25, aho barushwa n'ikipe ya mbere Rayon Sport ifite amanota 33 muri rusange. Nibyo muri AP Football Club n'imyiteguro n'abakinnyi bashya bashaka kugurira no kugurisha rwose, byose nibyo twabigarutseho. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe n'utakanda subscribe, ubundi uduhereze igitekerezo cyawe kuri aya makuru. Ubundi nkomeze mbifurize kugira umunsi mwiza, muhahe muronke, hasta la vista.